Satыла турган унаалар. Кыргызстан кете турган, ошо көп турган эле Santa Fe, Sonata, Staria $5600 туугандар. Под ключ $9500. Мына корейский номерди алып туруп, кыргыз номер кылып беребиз, жеткирип туугандар. Бонголар, портелер. Карагылар. Мына арткы вид карагылар. Рейстайлуу капяттан. Машалла. Ошол унабыз сатылат туугандар. Баасы дагы жакшы, өзү дагы таза машина. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух туугандар. Сиздер менен ар дайымгидей Ясин Автотрейдинг. Иншалла бүгүнкү бул видеобуз өзгөчө видео болот. Бул өзүм тууралуу маалымат берем. Иншалла кичине. Көп клиенттерибиз сурашат да, Ясин сен каяктан болосуң, канча жылдан бери иштейсиң деп. Ошого бир кичине маалымат берип кетейин туугандар сиздерге. Ишенич болуш үчүн мен өзүм атым Ясин, фамилиям Мустафаев туугандар. Кыргызстандан болом. Ош облусу Ноокат район, Жанокат айылынан болом туугандар. Кореяда 9 жылдан бери жүрөбүз. 6 жылдан бери иншалла ошол машина жумушу менен иштейбиз. Кыргызстанга почти 10 миңге жакын машина жөнөттүк туугандар. Биздин офистерибиз Бишкекте бар туугандар. Бишкекте официальный өзүбүздүн офисибиз бар. Барып ошол жактан договор заключать этип, акчаңыздарды берсеңиздер болот. Анан ош жакта болсо, ош жакта мен ар дайым айтам, ар бир видеода атамдын номерин берем, барып туруп атам менен да договор заключать этип, акчаңыздарды, аманатыңыздарды берсеңиздер болот. Биз сиздерге Кореядан туугандар, Кыргызстанды үйүнүздөргө чейин под ключ жеткирип беребиз иншалла. Доставка, растаможка, бардыгы брокерский услугаларыны туугандар бардыгы өзүбүздө комплект сиздерди колуңуздарга машинаңыздарды иншалла 15-20 күндө жеткирип беребиз. Бизде унаалар көп, аябай. Ошол бир видеода күнүнө биз 5-6 машинадан чыгарабыз. Сатыкка аукциондан чыгарып беребиз туугандар. Анан Encar сайтынан алып беребиз. Анан дагы ошондой дилерский сайттар бар. Ошолордон биз арзан баада без посредник биринчи кол болуп сиздерге алып беребиз туугандар иншалла. Коркпой заказ берсеңиздер болот. Так эми машиналарды бир сире көрсөтүп кетейин туугандар. Так туугандар, бул жакта толуп тура унаалар. Бизде өзүбүз стоянкадагы ошол жакта. Мына арты жакта сиздердин аманатыңыздар келип ошол жакка токтотулат. Машина алсаңыздар. Так, сатылат унаалар, мына портелер да сатылат туугандар. Азыр баалары точно билбейм, а так номерлерин скрин кылып таштасаңыздар болот. QM3, K8, мына K5 дагы сатылат туугандар. Бүгүн видеосун коебуз муну дагы, видео обзоруну. Tucson, Staria унаалары туугандар, мынакей семейный унаалар, Starix керек болсо. Мына Staria унасы дагы. Ошол жак мынакей көрүп турасыздар, полный стоянка, сатыла турган унаалар. Кыргызстан кете турган, ошо көп турган эле Santa Fe, Sonata, Staria. Азыр электромобилдар да аябай популярный болуп кетти бизде. Seltos. Ошолордун номерлерин скрин кылып, секин таштап берсеңиздер, биз сиздерге бааларын көрсөтөбүз. Билесиздер, биз ар бир машинаны клиенттерге чалсаңыздар, ичкабызга бааларын сайтта канча турат, аукциондон канчага өтүлгөн, бардыгын биз прозрачный сиздерге көрсөтүп беребиз туугандар. Kia Carnival, мына жакта грузовой унаалары, Bongo туугандар, Bongolar, портелер. Карагылар. Туугандар, кезектеги унабыз Chevrolet Malibu унасы. Чыгарылган жылы 2021 кымнашын көлөмү 1.6 дизель туугандар. Өтө экономичный, баягындай экономичный уна издегендер, мынакей даяр вариант. Анан капчыкка ылайыктуу, баасы да өтө сонун туугандар. Көп турсаңыздар, иншалла азыр айтылат. Журганы 153 000 км журган туугандар. Өзүнүн родной пробеги, болгон эле бир эле деталында вторичный окрас бар, калган деталь полный өзүнүн родной краскасында туугандар. Капот астында буда туугандар 4-цилиндровый двигатель турат. 6-ступенчный автоматический коробка. Машинанын абалы, мотор, коробка на ходу бардыгы. Эч кандай вложение керек эмес. Эми баасына келсек туугандар, Кореяда баасы өтө капчыкалаактуу деп айттык эле $5600 туугандар. Эми под ключ канча болот бул десеңиздер, под ключ $9500. Мына корейский номерди алып туруп, кыргыз номер кылып беребиз, жеткирип туугандар. Под ключ баардык расходдор ичинде доставка, растаможка, брокерский услуга, лаборатория, СГТП ошол нелер керек болсо ошол жакта кылына турган бардыгы ичинде туугандар. Погрузка, выгрузкалар $9500 мен ойлойм, өтө эле жакшы вариант. Расходты статистикага туугандар караганда 5-6 литр расход кылат жүзүнө. Өтө эле жакшы көрсөткүч. Эми машина билсе сиздерге көрсөтүп кетейин туугандар. Машинаны видине келсек, туугандар мына карагылар X морда, рестайлинг мындай. Пример морда деп коет. Билесиздер, бул Өзбекстанда өтө эле кымбат турат мындай унаалар. $15-20 000. Так, алдында мындай трехлинзовый фараларда передний парктрониктер бар. Көрүп турганыңыздай, хромовый никелде
решеткалары. Өзінің мынандай титановый заводской дискаларында 225-ке 55 R17 туғандар. Повторен поворотник. Мынандай Malibu деген надписіменен бесключевой доступ. Артқы жағы мынандай простой емес туғандар. Мынау оптиканы білесіздер. Бұл бағанда қымбат жақсы комплектацияда болады. PD Turbo деп тұрады. Ашқан деле мынандай істерді қараттығы салон тос болады. Полный электропакет, электроскладывание зеркало, электрорегулировка зеркала, память сиденья. Намыл жағында туғандар көрсеңіздер мебельный болып, подсвет дверный обшивкалар жасалған екен, өзгеше болып. Malibu деген надпистарымен электроплавающий сиденье, кожаларын авалы, өтелі жақсы. Көрініп еле тұрады, туғандар состояниясы жақсы екен. Жылы 2019, günlerinde 12 ай. Мынакен туғандар машина ауыз жүрді. Машинада ешқандай чек күйген жерлері жоқ, бардығы көпіріңіздей тап-таза бойынша тұрады. Мынандай штабный монитор, комплектінде 2 ключі бар, электроручник, коробка автомат, туғандар, антизанос, помощник патронник, двухзонный климат контрол, обдув сиденье да бар екен. Обдув, олданы подогрев сиденье. Айс бардығы кондиционер өтелі сон болып іштеп тұрады туғандар. Видео регистратор алдында, оның үшіндейлі артында дағы бар. Подогрев руль, голосовое управление, мультимедиа, антизанос. Мотор мощный туғандар иншалла. Екінші рядына келсек, артында дағы подогревтері бар, ошондой по дереву мынандай мебельный болып жасалған. Дверный ручкаларының қармағыштары. Артында подлокотник, подстаканник, перекрыту, мындай поликтермен кожалан состояниялары өтелі жақсы. Так, туғандар $9500 под ключ мынауына срочно сатылады. Чала ергілер. Машинаның içinde тұрады. Yasin Автотрейдинг қызматта. Иншалла чала бересіздер. Кезектегі ұнауыз туғандар Kia Capiati ұнасы. Yasin Авто сіздерге арзан қапчыққа лайықты мыналарды іздеп чарчабайды. Kia Capiati ұнасы чалған жылы 2024 бірінші ай қымлат үшін көлемі 2 куб бензин плюс туғандар гибридный версияда. Машинауыз полный родной краскада, өзінің родной деталында. Ең қызықты жері чурқағаны туғандар болған еле 77 000 километр көрсетіп тұрады. Бұл есе өзінің родной пробеги. Текшерілген, полный диагностика болған, анан видео отчет жасалып атады. Бардыңызға қызықты болған, бұның бақсынан баштайбыз да. Кореяда басы $17,900 туғандар. Еме бұл қанша болады? Россия Қырғызстан под ключ, Yasin үкем десеңіздер, Қырғызстан под ключ сенасы $23,500-ға мына шөл жерге туғандар. Қырғыз номер тақып береміз сіздерге. Доставка, растаможка, брокерс услуга, ошол жакта мелочь расходтары бардығы ичинде болып, ошол айтып өткөн $23,500 болот. Капотто астында туғандар 2 двигатель турат. Биресе бензиновый, экинчиси бул электрический двигатель туғандар. Айтып өткөндөй бул гибридный версия. В общем, аттын күчү буда 208 аттын күчү бар туғандар. Шестиступенчный автоматическая коробка. Робот эмес, же башка эмес, бул чисто автоматическая коробка. Машинаны туғандар сыртчы жагына келсеңиздер, караңыздар, машалла, бул өтеле башка тема. Мындай рестайлинг болгон мордаларда, көрүп турганыңыздай LED фараларда, передний партронник, дистронник, боковой партронник датчиктери бардығы қапталған. Мына фараларды ичинен легировка кылсаңыз болот полный. Заводской өзүнүн титановый дискаларында резиналар протектилери где-то 60-70%. Повторный поворотник, контроль слепых зон, бесключевый доступ, ачкан деле мындай силерди оранжевый мындай болгон салон тосулат. Полный электропакет, электроскладывание зеркало, салон электроплавающий сиденье, кожаларынын состояниялары өтө жакшы. Мына караңлар, машалла. Бисмилlah. Машинаны ошол айтып өткөн деле пробеги родной 77,970 км көрсөтүп турат. Электронный таблода, мультирол, курс контроля, голосовое управление, мультимедиа, кандай функцияна керек болсо бардыгы капталган. Буда антизанос, электрорегулировка фары, бул жактан гибридтен батареясын өчүрүп койсо болот. Эми мындай рестайлинг ключтө 2 ключ бар. Даже запасной 3-чү ключу дагы бар экен, мындай металлический. 3 зоналуу Type-C зарядчиктерди. Бул жакта дагы мындай перекрутил нелери дагы бар. Старт, стоп, двухзонный климат контрол, видео регистратору бар. Арткы камера, көрүп турганыңыздай, тып-тунук болуп көрсөтүп турат. Обдув, подогрев сиденья, двухзонный. Водительде, пассажирде полный бар. Подогрев руль. Бул жактан дрифт мод 4 режимде. Эко, спорт, комфорт ошондой. Электроручник, автохолд, режим камера, шайбовый, передача коробка. Пассажирский сиденьянын мына жагында дагы көрүп турганыңыздай, дополнительный управление функциялары бар экен. Салонду карагылар, машалла. Ниет кылгандар болсо, комментарий жазып калдырыңыздар. Так, артында дагы подогрев сиденьялары бар. Подлокотник, эки подстаканник, Type-C зарядчиктер. Кожалары ошол жаңыдай боюнча эле турат. Таптаза. Мына арткы вид карагылар.
рестайлинг копияттан. Артқы үйді мынандай отдельный тема екен. Машалла, ниет қылғандар комментарияда жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Ошол унау сатылат туғандар. Бағасы дағы жақсы, өзі дағы таза машина. Кимиңизге қызық болса, байланыш номерлер видеосына түрет чала бересіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.